MC ujoka tene wondi Ruiri Peter Mutuma Kalembe akireno na kete gochokera ndwangicho giukaria na mono gitengo kendisi ya nkatho no ntobo makinyo kijore betete na mbere kujokia ni ukuona gioto kia Bernard Muthiani kana sniper ni kikuoneka nkwenda gucokeria DCI kana gitengo kionthe kire gitongeretwe ni CS kithure kindiki nkatho no ndo bawe bonanetie kinya mwana mutheni mwana ukurara nthi mwana utine inyako mama no one gioto no ndo te mundu urengi thugania kithira mundu amba kugwata ofisini ngavana ibwaga sana kithure kindiki na rori ibwaga sana DCI kuma Nairobi ibwaga sana President Ruto Kachagua para batumite kuona munyonge ora wera wa bottom up ora kurara u no ndo bugeja gweta kwa sniper tha ya burira inya ara mama Kalembe nonekete kumeneria bamo bagwati marubanga bana kwera mwangaza na barabara chumiri muthenya jegoro ni kumeneria kugwatwa kwa mabitha bamo bathirikari ya kaunti ya Meru aria kuibo buthuku muritingugi wa muingi kugwetanirwe na nteto iji no tutuma kwetho tuna director mwe ndene thirikari ya county igitara public participation no wore ta thina no wo urite andisi babare na plus tuigwo no gwatwa tutumba kwetho tuna antu jabau ndene thirikari bakira gona mbeca cietu ndina ma turauga kana antu babingi bakaria bakiuga rutere rwa governor kana rutere rwa county government irwari concern gikuge sniper antu bau bondo tumu mturenda akwari mbatirira mantu jagwa kibo mwarine jwao irio barari no ndu turaigiro bwena ambitanness nene muno concerning antu benu bara bagwati batwibira tukonda buthithia homba musama kindu gwetu kwenda uthithia governor omba wa Meru musama no ntu antu baku ibararirie no ntu antu baku ibarari na ambitanness nene muno na ndenda kuria kiuria uro batere kwarirwa no uro kwete kana no uro gwati thirikari antu negete FM kumaburi ni Edwin Gatobu.